front of you mwikajyo go muryango wigure rero cyashire muta no kwashira abagore bi iwe nomba inesumu nde ya phone ine iPhone nakuba ka zoom. Yes, eramba hundi kamawe use omugabo kahi ari ne tag Jumabi ne achi mugumemo neza wochi tapisoro ni ndebsa WhatsApp na Facebook live talking tutawakilia. Can you take 2 or 1 step? You that is so kama so mkanda kusoma nyango lingabu kwa ala na jire. Yes. Kokala smart man. Yeah. People are too smart. Kwa tama kasi mwana wa tata. You're opening the house for her. DJ, are you ready? Normally. Para Musa bigure ho barajire bigure. A 1, a 2, a 3. MC mutereba no mungaro. Mr. Nelson. Musa. Yes. You are a woman in your castle to your Kamunora. No, you know, because there is over MC. Yes. No. So the band, we stand by there. We are going to continue where we have stopped. But I'm going to give a few instructions. Right. When Naka director Emilireho, Takabi to Tenabiza Vasagiro, Mugore Naka Happy, no Mokazi, and when a best man in a metroni. When a bandi, we are on his or her side. Waba osendekerizo mugore witu okukutwemerire tuze side ya buryo tuzo mu kidara citu itwe abashendekereza. Those who have accompanied our bride Mr. and Mrs. Ali. So we are ushering you to your seats right away down here. Mwachire ushers bitu abo mubanze mubachire bashitame mutukakasengo bafuna hoya tsi nikendo be serious manyano baza kubona inkaha olebe ngezu yashenyuka aratakata ire allo ndirangu nakaba naraba tubona babanyura buri mwe yenda ko isongo yabera na I love that smile. I love that smile. Yes. Yes. Kako baza twa ngambira asiyo mu ruzungu ngasheke mnawe abana nutubetensa garzi imwe bagumere no mutubona bonese zato barinzere mugumere na ari muri yo za AC ze motoka those of you, and we love you so much, by the way. May you wave to us. Yes. Those team. Yes. So may you allow me to usher you down in the ISO and we move downwards. They look right away on your innocent. Yeah, so when mlingo the other side, ladies mugomo mwanyagwanyu abashikiza mugomo metro ndio na best man muguma keep there tuwe na murujire mwa
Neba koko nabatereza. Mwe aro kirizero runako sebo ni manyango njo makagawe tukoragire. Wade ni manyogu mere konkoro runako ni kusabo tugondere. Konkoro ngoko nywe Asia. Yeah. Mwenyeze. So Nendeba. Sakuguma utuli. Then band. Nendeba narongo nareba tukonge byana byanje byabonera ba. Our team, our band team, thank you so much. We love you so much for that entertainment. May you add us more entertainment and our bagora remain where they are there. There we go. Keep there. You just shake and smile and wave. How are you today? That was the problem. Yes, there we go. Haru Argentina sabas. La que la cuerda la metió. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومزينا اليوم كمرهانغا ومساسزي كانوا مnyambabazi kusima
ahabwe teka nunge babasa kuteka tekera ahaboro na konkoru oruwa teka tekire omu program zitu ezabire ziro kusaba mukama Ruhanga abiru bawaba abo wahereza echocho ukabaza kubahereza ekitinise echuba basyawo bakabasa kurebwa abantu abalyo omumisho n'abali enyuma n'abali amukono gwa bulyo n'abali amukono gwa musho bona bakikiriza kandi bakahamya ngo Ali na Aisha orunakoru norwabo nishaba obatere mu muci n'abantu bona bizabo no batere mu obaherezo mugisha kandi obasasire kandi obakirize abasegakaye kurungi amazina ga abiri gona ngenda kushana njachegeso cyane cyerizo haro Aisha Asia Aisha mashallah Asia nana Aliyu Ali nabari Aliyu amazina gogona gine nyukutisha tu Asia aine nyukutisha tu nana Aliyu nawe aine enyukuta ishatu ebibyona nsaba mukama Ruhanga nko fumbo kukuba ofumbo bwabo nabwe butakagiramo okuyuga obatere mu kandi bahamize babase kugira ufushore burungi nebyo kama Ruhanga ikizo kushaba kwitu amen barakallah granted our men and women no muchara Laban from UPDF. Thank you so much for congratulations. Thank you for entertaining. Abakagando babatera kahira nenga abanyaruguru. Wanji tubongeremu Ape no hurota kureba ba mama bawe nasho nabo bariyo no bakutero mu ngarongo kurukayo. Yes. Bagari dukorebe kuryara bazu. Nuturiyo nuturagira mu batero mu ngara bakagando nabo batero mu ngaro batera kahira. Bariyo no bamanyisa ki nguciza kurukayo we bari kwizo mu rugando rwe. Ashia, thank you for the day. Congratulations chikazi. Happy Ali, thank you for being a man. So I think this is the opportunity time to unveil that mugore mazima sincerely speaking akakantu kiho abantu bamwetegereza normally slowly licha nakesho ngoro karafu ko mzungu yo mwana no kuldo mzungu nduza kwenda urumi Happy Ali is a landman so akabarika kuna nagambira karaka perfect because these people are too perfect normally don't rush. Metron and bestman igogwa nyitaruko kubaragira muganga rengoma yanyu yiwareba ari yenda kututke ko tienda kwiragura kwataho akesha asha yenda kwiragura Metron kwataho so nicho echo Happy Ali kuma norebo mwana ogwe yes anavail there you go darling just dive right in wow arayo na yeshongwa na mugara for the first time I found a girl I love that Ali beautiful wow I never knew you were someone waiting for me thank you Ali just yes ngumawe ngabachika tubine rafu mwana areti yakora terafu
ari sibo mukuru seyo mazima abukani ndaba ekifuba cyawe cyona kigenzere cyagomoka singa na fara y'abaramuzi kimidza ubwo mbyenda mukuru seyo me haga yonyine baba kamera mani y'akwendebere baba musikazi y'agwara bazanu thank you so much Happy Ali mbona ngabantu bageye yangu manya murebe kimuri mutandika kugira ngo nawe yabonera munonga yarenze. So Ali, may you make your groom take seat. Yes. Asia no mane kuteta. Go to the bride and groom. Asia ni ngendo tete. Njagala chejo ngoma kuchika mu Uganda. Wekoze no male Wow, welcome home. Waenda ashotere nechuruhuko omuchenye guntugira ngo yes urugendo rona kurupayo. So Ali omuka yawe ito kitwaza gukora twaza kwanjura abantu abaryaha twepere entertainment ubo muka yawe no gumoyemerire ubo no gumoshana nyo kumakoko kutwaza omuchara mukwata yibe gashitame ayo kumenya omuchara kwata yibe no achime kwata yibe gashitame. Yes, mukwate kompola no male. Thank you so much, madam. You really have care. Yes. Okay. So omwana Ali na n'umugore wawe abazire bawe bona baryaha munkirize umulingo gwo mutano twakire eka yo mwami Kanyankore Seidi mwemerera abantu babatere ngaro Owakagando. Yes. Akaira. Yes. Aboshara bwenkiga bariyaha akaza baza kuteka iki kigati kisome. Yes. Thank you for coming. Mwebare turiyo ntwakira mpora abandi ntuza kubanjura konka mutwikirize Engineer Jovanis Entertainment. Please entertainment kora rugeho kanyamushungushungu ekitagoro kora chese twanzura abantu tuze aha speeches tuteka zirariye cyo programu speeches mututeka nguche ya person organizing committee aza kutwigora speeches. Yes. Then from there tufune speeches ezindi definitely for our people from Masaka, for the Asha's parents. Definitely we have you in our program. Konka ariyo nayiza ecyanano mu mbaga no kushemererwa tukazina tukatera kahira na nabagambe nchigaruka mina Happy araryaha wakuburyo ine stress ya loan Happy ariko kusitama mu kidareki abayagishashura mpaka wagaruka kashora hemu. So Happy alone izanye na yasashura mushemererwe mutere mu ngaro weshitame no muntu karata kushemeza haniko mukono ba Ashazi bakuyanda bamukwiye harubazo akwenda kutera kasimu akacaninga kahango motere ayife nkayishemero. Then you make your short call or wrong call. Omusyasya nema famous mo twakwakira bamere kuba smart mu ngozi wa birorimo. Thank you for coming. Nuwo Mrs. Yaronka hano akakurondera naho kushitama konko gobi akakoreza. Yes, babare kwiza Ali hindukorere Asia kwata kibatu cha msimu roka cha miso just small. Some love. Wow. Konka ala idora bas. Yes, tutinzire engineer. Ready. Hello. Ari wabawe utamuswaza utamugano asi naenda kutetse abayaya mu kurungi tumine ensonga bamazara batatazara nabandi mbona ate buzaro bwakanyira kimwe aha ensonga nk'undi mukoye musiye uko tatonga Friday aruguraho abakumanya kumukanda ati ari wakora cyafayo hasiyo ko tanga mbamo niwe swire munyanyazi
titobanza izo asiyogo mukureba nyina weye Lazaro na nyine tuwishe nkazi wanyina wanyine ngo wa mama mbwenu hatkurugiza bera ari ogumanyete muko ngokunkubuga nabo kubakanyeta muko atinanyere mukodo muwawe mbwenu nyine ntanda ya kesho ngo bakinaba mukomeye sister nyanuka nkurikireze hazo biteye ko munkora Allah subhanahu wa ta'ala Allah akore mirombo fumbo bwawe. Let's go abagore Engineer Javan na entertaining abagore. This is so wonderful. Asya sister Congratulations. Mareka kuza mugore wanje abagore injo cha nishabangu ari atakaje cyakuntaraputinga. This song is very special for you. Hata hajere wakugambe sana nyihamuramwa Ogonwe Engineer Jovana wa National Water Barara. Let's go again. Tandika musiki. It is special for you. So chukurikize. Engineer Javan na entertaining abagore. This is so wonderful. What a wedding are. Congratulations. Abagore beza. Atime ikiba tero bugore. Just so pretty. Ukurikira izore. Basomani mwatureka. Tubaba. To witness your love. Please maintain your life. Ruhanga bachutere. Abaneshere migisha. Spiye mpetika. Awinzore. Asiya. Ebyere mpaka yanyu. Sister. Ruhanga. Mazima yachikora. Ebizobe yanyu. Ari. Mushemerwe. Munyanya za Asiya. Nateka maju. Mpulitiriza sister. Mpulitiriza. Oleba kuwa. Ezina ari. Mazima kumarsinde. Omwete hani. Dari. Baby sweetheart. Abagore betu. You're so pretty. Mpulitiriza izole. Mazima tuweka. To witness your love. Please maintain your life. Ruhanga bachutere. Subawa kubasha. Okuyomba mukwima matu. Ari. Ukuzareze. Okurwanga mukageza. Okuyemura amakari. Omukaza yororeye baro. Niwe se bataruhana. Kawenda pera. Ombira. Ugo tushambe. Ekino gacha. Egarufero mwana. Ninchiza. Uweza. Kukunga chile chijaro. Chakujara muizora. My sister. Saba chibenso Kana kadani. Eshikura yona. Elizobu. Mwakwase. You're so pretty. Ukurechezole. Wazimanina matureka. To witness your love. Please maintain it. Anya bachutere. Abaneshere migisha. Ayaya. Olugaro nzenema. Kayara mama wanje mwatana mimi. Mukama katele wa perezilaka. Nani vibura byafra naye tina. Tatazaro kafuna msiji. Urra. Wera la nyabu. Otarukuma. Onerezana. Chibete songoro. Nishaba. Abana bani. Umurizara. Kulakuze kurungi. Omuzidi bakina Allah. Eminche mirungi. Emiche ya burangiti. Yoloro mnyama. Mama mukoreka Allah. Barakallahu fikum. Ela barongo.
Urra, sarongo na naron, bantume, what a nice couple. Epi hasanyu, musije hamwe mutakweshora. Mwana mureba ha, mwire musebo. Reba mucyara wawe, hinduka murebe, yorotanyuwe nyabo. Hinduka reba musije wawe. Aha, mwiye cyahaga. Omo nishyuze, akayira karaye. Sure as love. I'm for a game. You're so pretty. Chase on me. What's my name? I'm a traitor. Witness your love. Please maintain it. Run out today. I'm a shame. You're so pretty. Chase on me. What's my name? I'm a traitor. Witness your love. Please maintain it. Run out today. I'm a shame. Jovan. Munyanyas, Korais, Chomsation, Tete, Gutum, Hakatum, Bakenzi, Naburi, what that Shwaze, Chat, Garache, Habure. Koza Allah chikora. Ngoza nyozi. Yarabi muri nyozi. Kala kandi kebaraza. Arasigara mu ngombyano. Omushaija yabana nyozi. Unane ngaro yabantu. Ukecho ukaweza waronga. Abakuru kurenduru. Umushinja wete izo watu akutongoza waba umushinja atakibukoje urahangu mwimukira umwitumbi shaha mwendo mwebase reba amafura goyi watunga mukanezarwa y'abantu reba mukase by'ishurungi mwagusa abantu mukopo subhanallah abazindi bazara umuhungi dine kamogo inyenyase nyenyase imurebe nyenyase najya kemite kwawas abasagara mugombyano abashaija yabana nyenyase umwanezarwa y'abantu ukecho ukaweza waronda abakuru kurenduru umugore yashara yanura mbona n'umucema wenche mukama mwebaziwe sebo kuko mutoshyikire wahonembewe y'umukasheshe satani nyereze ikikomando ukigaruka kweyongeza kano kasimbura hejuru cyakaroti kibyose nemuno ugere wendo bahari cyahiguru waterera umunyu imigisha yamushumaho bakame muri ibinyunyuzi abagore tubahenduru Allahu Akbar nyowe cyambenga inyenyose yarabi marebe nyenyose najya kari katabasa abasiga mugombyano omushaija yabana nyenyose umwanezarwa y'abantu ukecho ukaweza waronda abagunu kurenduru zinamuhagati zinamuhagati aparuka hagati Barakadan fikum Allah a successful woman. There is a hard-working woman. Ruhanga kuhende kabiri ugakurira mutina natina ruhanga umuyonje rukwetwa nakumera uri imbere. She's a hard-working woman. Owe bichu atafemu kabo umunonje w'umuyikambi. She's swift and steady. Ruhanga ni umusharama kakanya batere mwebirungo. Nawe sarongo abakumwe inde mubereshere day by day mpaka mbega abanyamutara wabakasimba ibyose nyenyose yarabi bareba nyenyose kajya kandi katabasa numbyano umushaija yabona nyenyose asinezarwa y'abantu ukecho ukaweza waronda abakuru kureka ruru
Omugaronzi nyamwe n'abantu ba mama Mugaronzi nyamwe barakalaifu Mugaronzi nyamwe para la cueva, capo agua, cerza, cuero, chuche, ni estará por la más frente. Sara, mire, para mi chava, para mi chava, te huele, en brillo, sabe tu pena, a mi vivo, mi novia, la buena mi che, no te can, ahora focas en más, están feeling good this year, no tirará y mire, go guata mucho. Chenganyena abujujujuju sana mashakora kakuche uleta hobini wendo pya muche kakuche never look at just so bando kama sisi aituruje hali mochimanya mama chora kama bongero kama bongero ikweta kama nada kasanje kama moto kumbe tukaita mkato obatanga besosi kulala sane kama bongero kuna chuchu mbona shumbani abasadi wakula ora sabimana soluzione ya takenyas ever stand for pando gamisi ora papa kuma mai turjina la haro chimanya kasi bazu na sabati tata chera inoma amdati na pagoro amkesiwe tata chera Abanya kifunza fungentuna inafunza Babu ya kufanya na kuna kwa mabuwe Nasako yumami Kakura hapa Unafayo Yabalo mpala kundo Chinya Iyoti Tukakunda nyumina razili Banyo induwa shoko Yabalo mpachazo Nanuga masebe Yabalo mburu Ayiturite Kari machimanya Nakamba kuunga minonga Mapika Chera humbe Bala bala hukum Mkati Namra jamu kwa sauti ya kubu Ayayaya Chera humbe Aure mahuma Mkara lero Mkati Kama kongero Abataku mabayi kurugala nyaruguru manya bantu mwe namwe nje munyaruguru niza bizo wala kuma yakikisha aiza kwa yakikisha
amesoka mpino mirembo yayawe ewe turategerize mpenza yari ere nikaba yaya nikabuka ateka n'abantu kigayomera amesoka mpino mirembo yayawe ewe turategerize mpenza yari ere nikaba yaya nikabuka Pikicha mwana mama. Alele, pikicha, alele, akarira. Kamanya ketu amanyaruku utufuna tukiwe ona bantu bawetu bunyaruku nibasemerwa munonga ese tunenombi bunyaruku reyinege twogere nyanza kumipare eya yale motupe matisika abisikemekendete ege yasupikicha pina mami amesiku wetu agenyanza emarungiliketwa Akarira. Muteza mtatiza wenge barabeta n'abanyamasoka abagira mwena ntubakunda abagira muriyo barara banyubanyamurwa icyo natwariwe nyamumenya abaseku n'abetera tubakunda abasanga bayinga n'abasonga inganda zinde zitagambaho Urufatira nyingi ya rumondo DJ ay yasaba genda mwanza nyatwezi ntangaruke bantu Yes, bukarabana bantu ya Yes, gentlemen, thank you so much. Whichever amusemeza to this function. Aba agure party no to environment omwana agure imuka bakore imuka joganiza kurebe Dabangugu as a gift to this function. Thank you so much. Bashobora kushemerwa seba basayansi Baturum za laboratory yonosekana zake mukozi Baturum za laboratory n'akani usanga rya kushaka senta kasyamu engineer Jovanis give to this function. Yes, ikirango cy'umutare umuhandiki w'abavura n'umuyobozi wa
tuyaginaga yagitekaho urubavu rwawe rebaho wagireba ugire taha kandi wagira ngo nihe kirabo we bare munonga eco ne kimwe ecya kabiri ayibega lya MC Nelson Arohensa uye kicara yes mbwene mukama wayo yize okwate mu sente zinareba mutuzibagane otware nshawo yawe bangira ngo nakakikuru eco omami Musa mbwene nkiriza tugera bitwamanyiraho bake rero tugumize mutugendo misho n'ikirungi munonga omwami Kanyankore neka yawe mwinkirize tumanyire omucyara Jeni na Businge aryaha kuruga rutoto mama imuka otubereho district production officer omwami Darius Musasizi aka Brown aryaha sebo imuka otubereho aba bantu baworiyo no bareba omwami no mucyara Muzuni Barhanu Emmanuel mwimuke mazamuhobeye kayo mwami Kanyankore Barhanu omwami Kanyankore neka yawe meya wa Rubirizi town mwami John Magezi aryaha omwami Kanyankore neka yawe kayo mwami tweheyo abashubuzi b'amajuta baryaha konka mwene sebo twikirize ngono murabe mutembeze mwebe intuzaganywa aboko bantutambara mwene mwami tweheyo yimuka mazimo tubereho ngugwaho mushubuzi mukuru w'amajuta nyuma bakwenda petrole mu mubuzi aryaho webare yes ko MC tuneho umushomesa mukuru umugurusi Bidas Bagamba nawe ahobera abantu oguno musomesa wekerezi edini Katurka aryaho webare kwisha yes tuneho omwami n'omukyara Kacumita Wilson nabo barya mukonaha nabo bahobereho abantu omwami Kanyankore neka yawe chairperson LC5 omwami agoba nsongoro Sylvester owentebeye bakumire kimwe katerera kande kumerwe onareba Ventino arahanu chairperson LC5 Rubirizi webare kwiza sebo webare kande honorable Betty Mbabazi aryaha webare kwiza cyankazi tuneho no mucyara omuganiro barahanuya cyansizo tamusiga yabo kubanyakarene basako bensonga nkuru webare mwebare kwija district ya Rubirizi team omwami agure environment officer na kwanzwire kandi manyobye bwa buri yaje kate kwimuko kashumi kempaka ubwo bwambura omwami Kasimbazi nkaburizo arahanu no mucyara we webare kwija tuneho in charge wa Kichwamba Dr. Jime nango hati bakamuteko witi magambo butoha yes nanyenda kurabora updated thank you so much for coming stand up for recognition tuneho timu ya Rubirizi FM intunguka yawe mwana muri numero muhobera abantu yes abo baryaho tuneho director wa Jonas International School Njeru Mr. Timothy Shabahebwa ogo wa mwanzo wotogo moyemerire musigazo bwinji ogo mutabano wa honorable Toseje John Ntamuhira mbwene umwareba Ntamuhira yatakikiraha ico mukikwate taye nuwogo yes tuneho Mr. Imam kurugacambura nwemero hobera abantu ate naza kwanzura bishenteko ba chairpersons
kurikiza oda yanyu mwena kirebe kaba leaders bonda balyaha omutinsa byanyu abedini abakuru bedini abalyaha mwena okumuhatirana yana kutu kwatanisa na family ya Saidi kushemererwa umukaye bari kutasewa umugorori ya Aisha oyine watahane kitinisa cy'amani okuba master of ceremonies bashoborora ba leaders bonda balya from top to the lowest man in the LC1 twashemererwa muronga kabaruga kabale ni jana timu ncheho twine bigendererwa bibiri cyo kubanza kushemererwa na family ya Saidi Kanyankole common name ni Kanyankole twashemererwa muronga sebo kwemera mu kibuga cyawe nk'abantu babaruga kabale mwami Kanyankorogo arakomoka muri itwe abagahe twina kalyango kabashengura shekuru weito wahi munonga bamweta gabashaki wanzuru ya rububa rwa Kagera kabalira rahe kamubura abo nabashije abakuru munonga abayiranira ndagambira ko mu 1900 nibo bari barya abantu bakuru munonga wo muceka cya Mpororo na Ntungamo okisya rwa Mwiru obwe nibo bukomoko bwito tugizeho mugisha munonga okugira abantu betegerize munonga Kanyankorogo kumuri kumureba family iri kurugamo n'abantu betegerize. We are humbled to be part of that family. Nyowakanwa kagamba ndi Elisabeth ogu n'omukyala wanje Margaret Sabiti nyinoho abihwa hano ya batabani banje n'abakyala babo ahabwo bwire tinzanda gamba buri omwe mu kitike konka niyo family yitwasa kwijaho baceho ahabwo entambara twareje kimwe kabale nyonda taha kabale mu town mweno ndakora mu Bishop Baram University nka SS officer engineer wa Baram University. That is part of UCU. Azare kantu ngo mu kishogo nagambire Baram University abantu bakunu ya sebo chairman LC3 tuhereza ba students bayijo mu Baram University bashome myoga university yitu niyo representinga UCU. Twinona Kabale University twine na UCU omukabale University twine representative omwamogo ni lecturer omukabale University. Isina ryawe Teritu Brea ni lecturer mukabale University konkanyo ndi kuri UCU Bishop Baram University Kabale. Itwe nka abanyakabale kandi abanyabuzale ba Kanyankole twashemerwa munonga okutunga omucholiya nka part of the family. Sebo Kanyankole yabare kwegesa abana kandi nigwe muzimbo guri mu family yitu kwegesa abana bitu tikabasa kubatondorera tugizeho mugisha kutunga abana bitu koshoma kweyongera no kweyongera yabare kusupportinga omujoliya ali yabare kwetesa na muzee wawe okuranga mwakora ikintu keke kutanisa enganda zona abakama bona baryaha abedini n'abatwemera mu government bona baryaha tinamanya waye wawurikiza uko bakushoborora bona baryaha cyamanyisaki cyamanyisa ngo area family ya daddy wawe iwe nawe murakwatanisa munonga n'abasigazi bake bakwe bashiteminaha abakoze ikintu cyango kenshi cyamani kenshi mwayetegereza procession ya rugahari nyona aruga kuriya main road nashanga batandika procession kutera enanka band abagenzi beitu n'abakunu n'aba family yetu. Thank you very much. We have little time. Aisha, we want to welcome you to this home
I want you to look at me. Mpiguzanyo ndebo muchika mwana wanje mwana we. I want you to look at me and know the family you have come to. Nyewe baranyeta Margaret Sabiti, a retired customs officer. Nyine bagenzi banje Kereni is a retired teacher. Mrs. Terry is a teacher. N'abandi barekozesa. Abakaza buija n'abakozi. We are retired but not tired. We are retired generals. Mbwenu twakwakira babare kutuha accountability Kanyankore ahabo kubegika emerera musinge go kushoma omuhiro gushomire tigukaba nko gutashomire nobwe mirimo tariho turayiya mbwenu twashemerwa kwijanuya kandi turija no bundi ebiconco bitwine ebimwe biryaha konke kikuru tibiconco kureka no mutima gwito gukunzire kwija ngo tukwakire hazo yezirike oyombeka maka oyombeke rugume twatwaye ikiro tugarukagayo mwene jo joining ba mama mwe bare korora mwe bare kandi mugumize mworora abana bashongokire dera abantu bakuru babase kwija mukayanyu kama simwe ikiza kachara kubekara kibencho cyashwa iyo noza nkahe simama kabaseba makanda nyweza to yakurese ato noza Mr. Nelson omukirize nyihe yogo muntu ninyi narumi wa Narongo Kanyankore Haji Adamu Checho no mucyarawe kuruga kizo barwentuha ahori huberamu abantu. Chairperson organizing committee omamfera takagambire munchirize manze nyanjora habantu babiri omwe no akaruru waryaje honorable youth council abari district Nicholas yimukamazima eminyeto zawe n'abantu bakutera mu ngaro iyo ni nkofira bakorebeje mutabano wakatunje kuruga kicwamba ogo nwariro bukama bwa district abakujwekere eminyeto kandi akarira kine cya kanisa ariya hayikera munchirize obujenya yebereho fere banzogire nge nempora munchirize nyakiro MC bakatera kahira mbakatera abayobozi ba MP Nyakiriza Nyakire Vice Chairperson NR Maxence yebota kukora naza eka Kanyankore n'abacara bawe abakuru mu government honorable member witu wa parliament RDC na deputy wawe omuzwechero wa chairman C5 kandali district vice chairperson bakansarazi bona balyaha bebembeze babantu abakozi ba government n'abayiza kututayire embaga basebo n'abanyabo munyikirize omwizina lya timweji no mwizina lyanje mbakire mwena abo kwiza omumbaga yitweji eyo mwana witu Ali na Asia kandi mukagihesa ekitinisa munkirize nabwe ntwaro mu gishogu omwizina lyakakikwaka nsimo mwami Kanyankore nyeneka n'abacara bawe na family no ruganda rwawe rona okututamu bwesigi ngutwebembere okutebekanisa kwembaga eji no kwika otwayikeri izoba kandi nintwaro mu gishogu omwizina lyakakikwaka kwakira mwena okumwiza kututayire embaga mwebare munonga konka munchirize ngamba ebigambo ebi ari nomanya nyoro mutabano wanje
nantasemerere kuba nyezumbiro mukore mbaga konkano izuka ngunyowe nasoka nyankore tukakusitamira twagira ngo notekwa kukore mbaga kandi mbaga yikire we baro kuturikirezamu kandi cyo cyampamana go kugira ngo nyebembere abantu abanyebembere nakaciko aka tukore mbaga yawe ebitwakora kurungi mu bitusimire kandi bitagendaje nabyo omumbaga erukwiza boko bakanyankora inabana binjo kuye nabagambera ntuza kuterezamo konkani nyesiga ebingi ebicoyeke bahango coyeka nkacenda nebindi twabikoraje ebikuba byaburamu muza kutusasara kandi mutugumiserezeyo rero nyenda kubasimira kimwe okumbasize kwatanisa nitwe omukwiturukangiro mu mbageji omukwayo sente kuhayo bwire kutamuna mana ganyu abakore mirimo mwebare munonga kandi embaga ezindi kuzezabire obatire mu bwesije no bunanizo baba twasize mureke tukore nko kutwakore embageji mutusasire umwe tamuzasiyute n'ezindi konke embaga yarenga abantu nkaba ninga abantu nko murya twaba turi bize turiyo ko mu kiyungu turi kwirukanzya ekinakiriya kandi muza kutwikiriza mwareba tagumaniye mwaha arebe turi kutereza konka twine kirango abataka tungere cya musana wano manyangu oryo munyabuzare wa Naron Kanyankore kandi wayize mushagatire niwe yimuka ahubure n'abantu umunyabuzare wa Narongo wayize mushagatire mwe na baraba banyinare mwe nimwe bari n'abandi baryife nabo bahuba mama atubu niwe yemera omucyara Kanyankore abantu babuza ngo nkabasaramu bagikora bata nikokwe niwe hubura abantu kandi bano mango ryo munyabuzare wa mama atubu niwe huburaho yangira ngo dani garuko yemere hubura abantu kubango ryo munyabuzare yes ine kintu kitwasigayo chairperson webyo bwegese ubuciko bwa parliament abantu bagira ngo taruwe ngo ayimuka garuke bamurebere kagaruke murebe chairperson webyo bwegese ubuciko bwa parliament sebe tusafe ranka twatugisigireyo ko webare yes ndiyo nizagaruka ku musoni cyarakazi wa kashatu yena nyenda mpura abantu kibaraga hambe ngo nawe mutiyayiza konka na waro umucyarakazi niwe yimuka uhubireho abantu kana nishaba aburayiza bamushagatire niwe muhubireho abantu haki ainasatu aburayeji na aburayewe kandi hajati na arongo yagira ngo arede kumurisivinga gumeza muce na Mr. Nelson webare munonga omuside John yemwe munchirize twakira omugurusi Marco omutaka neighbor tata tenkuru yimuka yes oguminyi narimi wa Kanyankore Seidi eka yawe omwami Kanyankore Seidi onchirize nkum yechikumanisa itwe tukozere na hape kumara imyaka mukaga tushemerirwe ngo ku izina ryeriri kandi na hatushemerirwe twashemererwa hape echo wahikaho Asia, you are welcome to WDF family. Family ya WDF tubakujeta WDF family bajeta Panda family. Ebiro byomazire no gambana ari na hape no manye kigambo Panda ekikumanyisa. Panda nchimanyise dembe. Na no kushemererwa. Tutura tushemererwe na hape kandi you are welcome omukitongore ekyedembe tindaza egamba bingi obwire buriyo nubugenda nka WWF na staff ya contributing 6.5 million shillings it is already on the Addis account ekindi tuza kuba ntubugambira hape ebirakorateho abantu abija ku representinga WDF twine Daniel Ndiziwe protected area manager we have Zironda
area manager Kasese, Justin Akoror, administrator Kasese office, nyono banyeta Beria Namanya, project manager forests and freshwater projects, twine Rita Murunji numanyano wa hanuya ni hub coordinator western region, nawe no mukozi wa WDF konka ahandi nagarka akora hanu ya Rubirizi. Mwebare munonga. Yes, ko MC na directives abataka n'abanywanyi ba ari bajyana tugume tumwete happy muri yo mugumire amazina ganje nubanye tatuwesi je John Ntamuhira, member wa parliament awisha zere erya Bunyaruguru. Ndwaza katera binabara katere kandi kambanze manyire bagenzi banje bona bariya imbanza kuruca Nicholas n'umusiasya kuruka Karuru bagize ngo kawukiro tina ko yakanisiza umuterera mu ngaro Nicholas. Our honorable district councillor elect tubakakurayize rimanyira ba chairman RC1 mwena barya nkwatire munise wo mugore bito chuba chairman RC1 chairman wa NRM district mukama wa yero kwishira kimwa iguru abakozi ba government abaryo mwena aza ntingwenda kwebwa umuzocoro wa president district tomu bwana RDC no myoka wawe nabakwembero usinge diso namurebaha kunani nyizo kwe nareba abazuyire ibyande miri kuzwara ebiri muke bitanga byo mu kitini sache hati natahembaga ya happy ali timu za gamba bingi okuyaho ninyenda kusima mukama rahanga ayarabero muri muzeyi Kanyankore na mama wa Ali okuranga hari ari yabasa kuzankayi omuriye jinsi mukama rahanga tumukumutatire kiboko mumukuza kuchumanya ari nyenda kusima omurigo go mutano abo kumanya ngo ko kura kandi oshimekwa no koromoga oguruhanga kweta giso muri jinsi ninkusima webare kusharamu okatunga omurujirwa wawe bangambye wa mujeri Masaka nyizo kogera urimi orwa wafe abari mu kurucenga ndaza kwerwa urimi omugore Asia mwamweta Asia webare munonga kwikiriza ari akakutambuza ku rugo kona kuza kushika kandi nyenda no kwebaza abazire bawe okubasa kwikiriza okawumwena okuza kuzara umundu gwa kabiri omuru Bunyaruguru omuru Rubirizi muterera abazire ba Asia mu ngaro ari biza kugambire bugambo bice ibitakushona n'imikuba n'ingambira abandi kuko bandi yoko ndiyo mudine yitozi tukusoma ngira ngo shoro mukazo omugumwe nawe omukunde no barazare na baratazire ogume nawe okuserfa yabagereta yabatanura ekinkushaba kuraterebera gerevye dini yawe cyo kugera ki eberu kwegesa edini kene ngira ngo shoro mukazo omwe oshoro mukazo omwe yagira ngo nite ko shora bakazubana decision ne yawe tunagira ngo bashwere ko decision niki ne yawe ko ngakikuru cya byona ku ndogo mwisho wabando wa leta kunuya
n'umutima gwawe gona n'amagara gawe gona wacyetegereza ari ari namanya nyowe byanjye nawe tukuba turi hamwe tushanka bakwinganisa imyaka kunda Asiya n'umutima gwawe gona n'amagara gawe gona yamukwata umuterero mu ngaro ekingongera kushaba juro umutima gwo kusasira nyine mbaga ina abandumu ino mweshongozo muyari na yeshongora nagira ngo mushirano umuto gweka nugo mazima ngo mushirano worukira bono mumaka ekyo tinkukimanya ekyo tinkukicengaje abo kubateshonga zindukiro mumaka iyo ko ngo rukira bono mumaka kandi oshanga mukazo no akusasura fizi tukwebiri ekiro kikuru cyahika mwaza kuronda nyama y'umwaka omukazo no akuza mu kibina kiyayo ki akiya yakasente bakarya nyama tubyebyo mwebare ware ibintu byashoba waiza kwetegereza aze kiningira tinkumanya cyancyenda amateka go Busalamu muzeyi Mustafa tinkumanya nyine kimuzagamba ati nyo enkiriza yanjye n'intekateke yanjye tona turya abantu ndumushija konka n'umutogweka konka nanye nko mushiza ninkore nshobi wachereba omajizi gawe atako mukishenjoko omushaha nungi ugambira umugore wawe utumwe konka utusasire utukariya kantu akunakora tinakakora mukama naza kubahereza ruzaro numuza kuzara abana konka takaza gukora ibintu mishoga abana bakugera ki bakubireba mugire umutima gwo kusasarana mutumugire umutima gwa rukundo yewe yongi mukatoliki na ise myaka 30 yo mucyara wanje nyina mukazogo omwe kanti nguza kushora ndizo abakwa ni mporomba jara ngo wayise myaka 50 no shora ndizo mukazi niwe wanje n'undi nawe mwachura abakushora mukazomwe mwachura konganiza kugambira ari nyoko yawe no mumanya yakora musya arono butumu buyampa taru mwihanga konkatinka musuna hoga no kumugira anti akwa mnyebuza na mutahukozo nakigaraka kubeki muri cyanje ba mama na mutahukozo nakigaraka kubeki muri cyanje mugire rukundo maka rukundo niyo kuzakubombeka abembezi bagenzi banje obiro bungi kutukubanturonda oburu bwa politics akarutu katandikiro mako kwa hansi konka washango mukarumwa katabanguko chance rero kujya no guwamugera ngo abe agent wawe runkagera ki nikafa so okuhango muntu kutandikiro maka government ne tandikiro maka buchumwana kitandikiro maka so ninyongera kubashabira mugira maka marungi tinza gama munonga ebya government nantaka consultingire mukama wanje chairman usasire nezo izo mukasheshe aboje mukuru twinira karyitu Rubirize FM ntiza gukora program shobora abantu okuye kimwe ndakusya abantu ba Bunyaruguru constituency no kugira ngo tindi barakubakunda mukankora ekitaka bahogo myaka 25 na nyuma pe kisanja cya kabiri wona shimazi mwana nyoha program yanje akati covid bagire ngo ekendire so program yanje tandikire niza kutandikira mu ruyero ndukurambura abataka kikoko hansi ndaramukeho abakwenda kunyebwa face ako myaka nziruka speed mwahura kimwachikwata mutaza kunyebwa ki face abako myaka nzigera ki niziruka speed ninyongera kubashaba mugume mukunde president Yoweri Museveni nko mwembezi wihanga nko kumukunda baziro muka wareo omufamile otakunzere muzire no tunga kizubo kuba no muzire okumoyine sahejo mukunda bembezi banyu tubasa no kora government ninga kwekora ebituriye nibija tubyakire ne mukone ebiri tubase ko rangu twabasa gukora no kubingo buruma kagitu
ebinagira niza kubugambira twaza kwikizana na district leadership program za government na message twiza kuhereza abantu nkanimanya nka parish development model iriyo negendo misho teka tandikireje abo kuba sente eshayo za financial yeje za kutandika kuyisha mujakire program ya government ebase koraje tubingoboro maka abaziri ekinde kimuza kubashabisa heji ndiye nimpendera babanyanzwe ninye chairman wakachiko kebyo bwegiso mu parliament tukinye bizu bingi amashomero gitu na munongo amashomero gitu ga Bunyaruguru na Rubizo okutwariza hamwe na nimba shaba obubwire n'ubwire bugumire financial economy y'ihanga ne mu kizubu cyentasya abo binde biko musozi ndeza hero mugezeho munonga kunyigisiriza kuranga abana mwabatwaro mu mashomero abana baza kushoma abana bari abashutamini bareba ari akashomera amahurre hata ryo mu WWF nakora cash abona naza kubuza tukonka tata buri nkatayimbaga ya ari atkanarebe wera smart akashora mukaza bonire nkunda abanta omwana tareza kubuza kibuzo okabure cyuwagarukamo mutwara abana mu mashomero ari MC yagize rengu abagamba munonga nubahi atkangarukiza ito turiya bembezo wankwasha kazindaro manyengo wayeretera nimbaso butargawa kuna niza kuyija konka ninchirizibwa shekaringa ninchirizibwa kwikayino mugore ninchirizibwa ayo mesbedini bara ninchirizibwa very good kuna niza kuyija nyoko yawe yampe bahaseje ari kanzu twari zona ari nyoti nkutungante owanjye nyoni ntunge mbuzi konka mwenu nyewe na family yanje ntwenda utungente tukwe niza kusanga uko mukama wanje ati ni umuntu mukuru ntamburaha aha salamu alaykum Dija kesho ngoro kariko hona banyenye mbari enda kurebe ntekayi umuka aha no sana banyenyamu wow orcha bobere bunonge kandi umwamuka nyankore ari umuntu moyanyusya kuna niza ko mara ko ngwa sente ya ali banjera ngwembaga ke kurugambu wacha inabakuza kukora musiyo mukatukwe na mama ali so umwarumo mbuzi nkibiri ejembuzi bibiri nchakara baje nibija wakiri bose munonga Samudua Lugana Sabatare Musukuru Webukane Kasumba Sada Wakabaka Era Warero Nzize Marise Chigambo cha Mungu Abo Luganda na bemi kwano Murire Irumu Nimbe Tutenda Tusinzoyo Wale ya kitanda Nimbe Tutenda Tusinzoyo Wale ya kitanda Mini ya peyo Musilamu ye ya soko kujoano Atukomiro yo Nabi wa peyo Samadi musike Nabi Muhammadi ya saliwa Utamaka Hakumi na mbili omwezi Warabiri Wali molu Galo wali Uganda Umenya kaka Nabi wa peyo Muhammadi Westinisa Bwana RDC n'umuzeserwa wawe
deputy wawe honorable Munwani w'Ekeji Engineer John President Muhira chairperson LC5 nabebembezi mwena buri munsi tinisa cyabo bwiri Swento na family yona nko kuhisha nayo we bari kunchiriza ngo urinde mbanze mpo ka speech kace akuba nani shabango gira bomwe abo wareba nanga mwene nko kumuri yaho mugira mwe mwareba tinkuzagamba bigambo bingi nkaburi curu abo ko ngambira gesha ishatu konkati zagambira sha hemwe Swento nyina masemerwa mingi munonga abantu bona bango kuwa bareba bona misho gona ko gabireka niko batwire sente zo gukora embagage araho umpire kajyantishana ubwire bwo kufa bushikiri ahabo kuba buri imbere ni interesimu ate esimu yawe neza sente nte asindika basindika mukashonze bari kugira ngo nayirika accountability nagereka niyije bono kuba yabona tindaba kwanzurire Swento ntogu mwana wanje bona ni barwani banje konka mazima ni saba family yanje ngwere nibanza aho turaguma twahora no cyagwayo twirukange speed kureba mutashashuri banzeri mutitiri banza abataka bakagando abataka bo muruka gwa cyambra mwereza abantu mukono ben hatu ya kanyanzura abantu bake mpindiri ababonyemerera hagati n'abakazi banje mwenda hasigare batanu turabaza kuzaho so oguno mucyara wanje omukuru none abandize kusherogu kunka twakira hamwe kunka kasigaye akansigira umusigazi natura hero tiyabaza kuba wa hataru kunka ni mutamwishitinisa abuko akanzarira umwana ogu nawe no mucyara wanje abasigaze babiri abiza bamusendekize kumuya kuriya ubwo muringo munonga niwe weye ashomire yaheza ine degree ni engineer na n'ubu nakasoma yamara ugu niwe mucyara wanje hatiya umuto mbweni umuto hatogu niwe nyina wa Ali ugu nibamweta narongo hata abakazi bona kunko bakunganya bona bamushyiraho bashyiraha abakira abareberera nkuko mwabareba kusitama hamwaha ni mutwarize niko twitwaza hata nanisha abana banje nabo bize mwizaha arhaba akabara batakumanya arhaba kumanya batakumanya abana mwiza abana begika mwizano mama na banyokoromi na banyokwento ni mumbere mwetekateka ababarugo ni mumuragara murahi Nimetabana banje murahi umugore wese Jazzy tinkurebaha
Shamira tinkureba ha mwasitorahi Shamra muto ninjira baryo mu mirimo abakonka tumwa bareta so into abantu bo barwata isaheji abandi abantu bo barwata isaheji Shamira Jazi Mwasiti Mwasitarai Mwasiti okay katu ansura baryaha abandi bari mu mirimo kwe abandi kandi babasize kubaho atiya muzo mu madaraganyo hati ugo wari kuzara mukuru nugo nabagamba yarya heru tarho rero kandi narungo niza za rugu hakurata hugu haza hugu mugamba abana ni mwabazire uriya nugo nurakurate yini ngamba abana ko kumukuratana hati buryo atigaruko ko nurizo ngo yiza bagumani biza mpora ugu nishaka akasoma yaheza aswire ayino mukazi ugu njazira akasoma yamara aswirwe ayiniba ugu nishakira akasoma yaheza aswirwe ayino mushiza ugu yabanaza kumutunga nanga yamutunga ugu yamutunga yonogamba kibraza ugu nawe munatekateka muri ndi kubona abeta munatekateka kandi munatekateka nawe ugu natekateka atababona kukomaha aba bakasoma baheza atwo kurugari yogu ntaza habarongo atabarongo bari makerere nibasoma agriculture science nibamara umwaka uguru kwijana baheza kuko baza kumara Israeli rero hagarukaho akura atabarongo ubwo reka bari n'umwamuronde n'umwanya kabari university naburu mwaka gumwe kamara kusoma busomesa ahariyo guhagaruka hazo ndizo mushiki tiyabasa kubaho aha akabiri nari umusine ya gatanu ninjira nkaho ndiri haza hogu asine ya kana sine ya 4 ni candidate nikwe haza hogu ariyo ugogo ariyo mucha mukaga kandi ogu P7 ni candidate na ogu ni candidate kandi ogu mukubwa ariyo mutopo hata abandi ni banye batinkagira ki tinkabamanya hati imwe mugende nabaheza kabure
ogu n'umwizukuru n'uwa jazi Jumarayi hatogu kandi ogu n'umuganda wanje ogu n'umwoza wetu n'umukuru wanje ondizo yatwitumina kushira yasigara Kampala asigireyo ondizo ariyaha rero kamari barambanje muzi bakugu ogwa chini babiri takubasa barna takubabasa abana bacyarabe ni baba mukuru wanje Haruna abana bacyarabe abo bwire ngarike musitame mama nabozo banyu na bahara banyu mwije intuza kadreto mwanzuri banyokoromi na banyokwento mwiza banyokoromi na banyokwento mwiza haraba nkubagara ingambira nti mugogo ninjimara yo kubonehoyo hatu bakimara batanga kwakana tumwayirebera bwenu mama ari kunzara nakishikanje nkaka ubwo niwe mama ari kunzara kandi niye muzugizo goye nugo rero abasigara ni banyokoromi bona nabanyokwento bona ngoko bari babo abo bwire tukuza kwanza buri mu unkani babo so nani sabangu ntaka bo muri area abanyabuzare ba Narongo batatazara na bamazara na barambanje ni mu aharaba ryaho sasa kwenda brazil ni mumeraha babari arabakurga katerra arabakurga nankani bona binaka kwata na Narongo banyarumba ari na bishenkuru ari ni muzimu mumeraha babari abo mwande bade musimbira bono bari babarabe musimbira bono bari babarabe bano ari jawasa ariko musiramu kuri kayo yes tukumangumina n'umukozi we tukumangumina kwinjira n'umukozi hatiya ugunwe tatazara so iyi family yona kuko yayimereraha niyo banyinarume ari na banyinento
nabishenkuru so ni baba abakuzarwa abanyabuzare ba Narongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka mbereke abanyabuzare banje. Ogwo muzeyi ogu niwe koja wanje ayabire nazarwa na mama wanje. Ogu no mucyara we ogu no mucyara wa nyokorumi yanje nibagambira mu rurimo runyankwere munyetegereze nagamba koja ubundi mbasa kuburabura. Ogu no mucyara wa nyokorumi wabire natura Haji Katwanga. Ogu no mukazi wa nyokoromi yanje ayabire natungura Katunguru abinje muri kumanya oba mbeta bumari kuba biswa. Ogu ni baba wanje umwana wa mama mukuru wanje Narongo nashwerwa Kabwohe umucyara Rajabu Kawesa. Wallahi wa barakatuh. Ogu mwenu nwarinka mama wanje. Ogu ni mukuru wa muharawi nawe n'umwana wa nyokoromi yanje nyokoromi babe mbeta Karuna Baganda na bakabaho chifu Katunguru Muruka. Ogo mwishi niwe yokubira ndikurata mama weye akafa. Ogu no mwishi arukunyeta nyakwento. Ogu no mwojo wanje n'umutabano wa Narongo omukuru natura Kabwohe. Ogu no mucyara we n'umukamwana wanje. Nogu n'umutabano wa Narongo na nyeta nyokwento. Ogu n'umuhara wanje weyogere ko bawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Rehma Kajimu Jaffa, Lead District Amir Western Region. Ogu no mwishi wanje Karima abinji mutwire numurebo mutakumangu no munyabuzare wanje konga no munyabuzare wanje nanyita nyokwento. Ogu nawe no mwarimu wa Kazinga nawe nanyita nyokwento. Rero gwe no muntu mukuru bantu mwe. Ogu ni mama wanje ombaganda umunyoko kwari kufa babaherezo musika. Ogu niwe mama wanje oubampire ejesha ogu no mukwe weye. Mama wanje n'umuhara w'umugenzi bumari kuba biswa ayabere natura Katunguru. Akanazarwa na mama wanje ombaganda umwana uri kumwetishe nkazi wari kusikira abana beye. Ogu ni mama witu. Ombaganda ahari kuzarwa nyoko tari yo mujo wanyu. Ogu ni nyokoromi yanje n'umwana wa nyokoromi wanje. Ogu n'umwana wa nyokoromi yanje owarugire kufa Haji Katwanga nawe ni koja wanje kuko mbanyankwere nimweta mwojo witu. Ona tubahwayo waza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anti banange sorry musasire ogu ni murumuna wanje mbwenu nico yanyebera abo kugira ngo umushembyeyo. Ogu ni muto wanje ni wari kungurata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amazina ganje ni banyetana Rubega Nuriyati. Ogu ni anti wa Ali. Na matubu abanyabuzare bawe. Wani mwanjidani. Baba kwanzuri konkano sango ni hariho ndi abandi bariho. So ogu niwe yampire mukazi wo mama Tubu. Niwe yamumpire niwe tatazara niwe mukodomi niwe chinkebe byona. Uko ari yabo. Beni aro barambanje bakuzarwa na nogu nyina wakatongore. Aha mbabo mwabareba mugarze mwemerera ntu abawezaje nize baba ni biza haro basanzire banje hariya nabakwe banje nabachi abakuruga katwe
nimumugarike mwemerere muhura abantu babarebe abo niyo Shakira ari kushirwa biba abakorwa mu biba bajazira bo barwaha so abantu baramubanje abakozi barwanoha n'umucara wanje nyina wa Yusufu bararyaha ubundi musore babiri twine songitwe twine songa umbasonga ya uryaho so abantu baramubanje mwe nane banyenta Yusufu ubwo nyina wa Yusufu nyina Ibrahim baryaha wona rebo ukari muzini muzifita mwebari wona rebo ni ndakumanyisa na RDC ngo abantu mukore imishoganywa no bakoze ikintu cyo nikiringa he ikiryaha kandi nkimanyireje shwento iwahura ngo gwayihe gwaza itaka icyo ngo musiramu nabanyita Saidi kunkankarama ngunafa ngasaba bamaseka ngwankirize nangwa marebe nkabishatu kuba nasize rugana nkoro rwena nimba ninyenda kandi nzikweje abantu bakimanye abantu barge kabare abantu barge busiya abako no kimanye ngo abanyabuzara abandi barutoro abandi bari Masaka abandi bari inkahe bize banzike hanganye rwiye nakize imyaka egi nakire nakitinisa nkeki kandi ngareke ziko nsheka bakankiriza yushwento wacu ngo cyabaho hatagira kuvugutanisa uyitonde kunganya abantu bize banzikeje munkirize nyanzure headmaster ayankwatiweho headmaster za Mwaza muningamba bingi ati nyo bisigayo ati nkebe nkabisigayo nta nyende mirire kurunjaha muka arina akurebe muka ari akurezeje n'abanyabuzari ba arago yabashingira abo mbanyi nazara naki ogunwe yahindwire ari echari akangira ugunihide master wa Chamba High School haraka somera mbarahai yasomera Saint Kagwa yasomera plus 2 yahenderera nkai Chamba High School namukwasa musizogu namujyanto mwana ogu namukwasa no musiramu yuri munyakaturice namukwasa na Father Dido najyanto mwana ngugwe yamusomesa senior ya mukaga ariya izagikozireje bamwita makerera government ingine to kushimanya echo so ntukusima nambwenu aribo wagira maka uzogira bwire ubwo mushatu zo kumutayahira nagamba kumutayahira nobona ukicenga yes ubera mununga headmaster wa Chamba High School umwamidembe Swento naninda kwanzurira mu cyaro mugenzi Jaka Busingi nuko imirraha abanyakabare bakurebe mu cyara w'umugenzi Jaka Busingi ubwo mucyaro mukurari nambara musya nazarwana Katunji Buruma so hati Swento akaswera munyanya wa Katunji Buruma nuwogo so Swento
umugezi akabusinje nkandi umwana ari umushamukuru ko ngari mwana wanje mununga ya forfu accident konka omucharo ogu ningire iba kurwana fahabure myaka nkabiri aravuga nushaka funku 2001 neri izoba omucharo ogu ntitura nawe umububi n'umburungi nambe nashasha konka yageza aho yagira ata yes tinguza kubanzura mwene ngo nabamarayo ninkirize Brand Stanley Swento ngo kwa wakigambire ngwitwe tengura ugu tukamwita tukasara mtu amwita Granny so nani shaba ngumuhaka zindaro ibyari kwenda kugamba girata karamare ku kigamba abakabara kwenda kugenda umuhanda guryaha mugende akomangambira himukuza ni mangu shonti yo nuta konka barene bazanka ibitereko bitaba bitereko bisha barwaha aba bitereko no hariya aba bitereko tiriza aza RDC ugogo RDC ogo yemerera bwana RDC ogo RDC ogo narujura kimwe mbashwe into benyine ba Charles ogo ntakuzarwa so Guranogu ekindi nimukimanya babaze mu ntabugamba kunkana mukimanya ngo manyiro Ruganda rwanje nakize imyaka 45 ngakura ndi kinyandaro mbenu hati ekindi nogu niwankurize kumpyaha nkamuha ubwenge tukasomesa abana aba kuko nani mbabereka na hati yaba ari amusomo igesa yizanirwa ngaka kandi asuba kore ki agarukeyo so yatukuza na nundi zo mutabani ngugwa nuko tukurize twena nabandi bingi so turye kikosi turye musorongo turyaruzegere rumwe rweye kamuhaka zindaro ndabamarira ubwire nobare kanyankore bakitwa kweteri akanyankore wabo umunyankore abo umuntu murungi mwenu kuko yabagambira bashwento bayibona bakigo kwa rugamba bakabare twabakira nyunu banyita skora izina ryanje kunkiri yacyakere kumanya ndi nyine nkura abana nyine kurihanga mama cyama nugo mazina ganjaga ebyo bwamba tibingi timbine abatakana mu manya ningutai ntore ko bidi abataka numumanya ubuzare bwanjye nakanyankore nimturire yitu tine kinkuza kubigamba hwecho mwena nabakira nabashemererwa mwebare kwa kanyankore kitinse cyona namutera ndubushinto hona kanaza kuremwa kwija twatugura n'iki kintu tinka kirebaga ntoka kiriro tashoka wakiro nakoro mtoru noru nakurwacho twunkanye umwe n'uwakorera rero na nyimba sobuti yatwunka note ko kwija mbwe nije nandi yamushomo ndi wabikira Maria Saint Kagwa nambe nasiga father bashobora yarga stage nyiruka kurengo yazagaruka shahemwe mbende tayari niyo nturo mu ruhanga nubwo cyagamba bakanyankore kuratari kujya ngo ndiyo muntu warahanga nyo nawo kurinja gusutana na hamwe shaheji kunka nyongenda hamanga ruhanga ndiyo mu Kristo kandi ndiyo muntu rukundo ruhanga kampampango munongo bundia mwenda kwijambo ryo ngo asharinge ho najitwara hakacweka nkamara ncho staha chintungire niyo myaka yanje yinyire ni mingi munonga mwene ndebe ngo hunda challenginga
tena mwitegereza njyewe nacyarenginga mpijano yatufukano konde ni mwikara ari niba kutakinkurebora mwana ari ninkunda munonga nashemerwa munonga we barekanyije ndebe I love you, boy. Ndetele bravo byanjye nyo bihe. Kwata. Microphone. Baba, besti. Hale Mungu. Kile mwa. Bedroom and dining are both together. Thank you very much. Gukora murangizire gukora webare kugira buryo webare kube manzi no gukora movement yo tukugira cyangwa munonga ni shasira munonga umuturage muraza kwetimba nabaye n'amadigama nabi n'amasiproma na masters muraza kuzonga cyane abane ba movement mu iki rubirizi ya irere dufi Imanya ya yesho buri bari ngana umanyo kanya ko mukwanya ngo ndenyo kamshara kamero kwandikana a Konga nukubareba mu buyo bwinji murongo bari aho no mu yaye munyoro kushire kibaba yayi Wa kana buyayo kamuru bashoka mangwiro buyayo rakuzike ni ngora kuziku Ebyanje nawe n'ubimanya mwena Kandi abandi mbimanya kubi abandi mbimanya kikonka nibyebyo Numwaranje Kanyankore ngimukunda muno Nebi abireho byo naranga kusase nanyo sase ndiyo nakusasa Ogustandre umwana wanje Nabashobora bari yawe nemanzi ayindo kwatiremu ikitimso mu rw'inyaruguru yitomu we mukama wa Elephant Hub kuri hotel ifoko karitana mzee yajigura yanje tatko kuko mani nje no gukira wa nije kwasa kuja kore gukira wa naga baskongene yangu naona abasa kuja kore gukira wa kandi no magaraganje kuko ariko nanye kuko no abantu nkaweza mu ngambe hino nashanga amahanga tandami iyo bazi ndio mukazi ndiha kama gumeni webare kurani kandi ba assistants abandi sari numbahurira nabandi abakaza banikanye bakashomana babineza degrees na masters byo namwe bakuru ba assistant obwe bibashomira nyowe tindashomira kundi aka konka ni chi special presidential assistant mwana watashobora kurugito tukashoma karo rujungu tukatugira direction bakabageta microwest eza Oxford bihabitakize assistant na vice harwe ntanso So wajya mu vice president wahura niyo numuto kwivi. Nani nakigambira nka.
kushobora abantu batwatura yitwatiriye ninka rwashituruko yati atumana kumara mutaka kumweteze inabaga mutaka kumanya kamba gambe atunabire president atshikano yabire ki rubuga wanje atumene rubuga aranyeka mutaka kugwe special assistant mwera ka baho ba president ngo akajya kuleta atshikoro kutarashomera karaya kare purnamo bwa vice president gambo ba special assistant minye ndiaha nuwogo ninyowe mama chama wanye mwambire mwe bari kulimba ndikiriza kandi ndikakira nkai naje ntuninza awanje abantu baza kwizayo kwanga kunaza kuhika kuna twakasozi hariya kunareba imoto kuzarikirira yifa nari abantu ko babemerera yifa nahura wona nagira muraro itakabavuga so omukikuru wanje yemerera ogwo mukikuru nuko tutandikira embaga akuru ubwo buseri kuriya cyenzaza na Isaac bodaboda na Isaac na chika na top hagizi twazoweye obwo busere mware ntumya bwo no bunabihabyona no mukikuru ogwe webare mununga rukunde gumbo mwagarukiriyo mugaruke bino businge konka nahurira chairman wembaga yagira ngo icyo kurya kikiriyo so kikumanyisa ngo turara tumurireho nyumwazo mwatongana ngo abo kuba tutire ndongo umwazo konka kinteke tugire kukiba twasanga kiri kibi munonga kutwete ndongo twagiteka mukasiki hatebe mu bishisha ogwa korebi mu bitagatagura mu bikoro kundi twasara ngo tuza kuzina kiriki mukama abandindiri omwami Kanyankore nekayo bakongera engaro z'amani munonga nangwa na webare kagambagamba bakweta kagambagamba kagambiriza uko barakwete muri y'abantu barahanga mwebare kwijaha amazina ni banyeta kikanshemeza Broni kandi ni ijana mugenzi wanje ndi RDC wanyu hano mu manyire tinkiri mugenyi ni ijana deputy RDC Kanyankore no kugira ngo yarugaho yacendekeza abagenyi ni muza kunsasira mbire nge umuntu omushemereye kuba nimbaho ni mwaha konka ntungire emirimo mingi bakanta timu yo kutebekanisa government age wike yawire nkaba kisoro ejeje mbire ndikasese biri yo mubire mu bihurire hati kunjira umurebyo obugenyi bwanyeba so omukasheshe nibwe deputy yanyanyijusya kandi nanintekwa kuyijaho bitu twabasima ari kanza nkuranze ya misho okuyija hanu tuyijabwa Kanyankore abo kwa tutakumanya konkanyo umuntu yanyetere embaga nimbanza naronda profile and vetting kuri wabo ryo mushuma wembuzi natakuyija no Kanyankore arabari munywani wanje but I'm very happy abo kwa kumbire nimbuririza emikorere yawe mishomere yawe nareba ngo mpikire kuba ninyija so nubundi ayi nimanya Kanyankore konka nija bwawe because of your discipline omucyara wawe nitumureba omukwate jo mushwereje omushwereje aboka nico muretire tinkabasa kugira ngo shwere nkasho aboka mishwerere yasho tinkugimanya konka nareba omurima gukozire bitu Kanyankore no manya hinaho yahikire nebitabo ge no bimanya kandi iwe nozo mu nkiko z'abashomere munongaho mwe niwe shwere nko shomeri echa kabiri omucyara Aisha bamweta Asia kachenye nene kare ayinizina Asia okay Asia niwe shwerweje itwe tujya bakiga Kanyankore wakabo mu kiga we mfunguro mwishi wo mu kiga abata Kanyankore tabaka kiga konka ni kwari ntituza kugenda nawo kuriri kandi nanyowe nge ngundu yo mu kiga omusayi gwanje tayimo musayi mutaburi nge wacha tukabari konka mbwenu twayika nitugenda nembera zense no bunkwepanka ngo nge mu kiga ninduga nkazarirwa biterekaho hati nkafurukira bunyoro mbwenu nge munyoro so amurayika Kanyankore no bunko ndabe nimwija kubi bitu webare kutwereze kitinisa kandi yabwenjesho ya was office of the president kandi ati umugore manyeri zanyo no bundi ndara RDC tinyine kitinisa so tinkabasa kugira ngo yimuko yijaha onyikirize na mugenzi wanje
ito mu ngesho yitu y'abakiga nambwe no kugira ngo unyizire nyekiro nyowe embuzi yawe je yo kuzara barongo na ninjireta pick up konka tekiro ku rugo mukasheshe natakibonaho kugigura sonka office of the president twatebekanise basa yitu twikirize mukama wanje we kitini so mugore tugikukwasiwe no mucyara wawe kandi mutandikiraho mwebare munonga uwo kitagoro tandikiraho baragire bageni bitureba bahirahirembo nipura kamenyiro munda bageni bitumanye riso bacarenga abaturage n'imbaronza bashinja bamakoti nangwa n'abakazi barungi abaturage ni mungwase imyaka mawe tubaterere